kaya kaumpur kasar gawe cerita perawan puniki wenten sangkang indok rita kalau risa jeroning mau pidato mau margi melaksana yang sange wastu wali wanta kesepun margia orang tua riang tukang sampun keseluruhan sampun kelontar politik maning sampun kelontar puyo wenten tios sane kepos topeng side kamir manggana presiden ramumat itu sekarang sana wenten ring sejebak jagat balik mategang sana moaste restu awik sampun ke bos duit mau tamu pisan warisan nenek moyang kaos leluhur irake sarang sama kemau puniki ring sejeroning ayan-ayan male bos-bos mina kading wajen pendekesipun ledang ratu paru pemerung ngampuraya make sami atur ditya unik wantas sekali kirang langkung miring sarang-sarang duena riau tukang anggesanti amar kanti punika wow melajangan rabu
matur majang ratu sareng sinamnya sane wau sampun titiang ngaya nenten wana-wana titiang ratu riantukan ketametan kejupulan titiang ledang ratu ngapuraya angge samdi amar kandi unik ratu para pengerenge sareng sinami ngiring lampuran tincapang daging kerita sapunapi tate titik kawentenan jaga bali duwita dawege kuno punika kebawas yen wau sanginet ngenter yagate dados Maha Prabu luwih mau tamo indek kuwi ide yen kausan sekali sapunika riantukan mojah puniki angan paluratu yen ngungen indek puspadan boyo enten tios punika ratu ide dalam waktu tangan gel kering jagat gel dewa ratu wijaksana punika taur wika ring sejroning ngopi dadar Salu
Malik terus awi-awi sami kulimakan mau tamu wibawa tukang wikan limakan terus de sane wenten dawuhipun sisian ide nemu sane muas tekekang jaga rahayu sareng sinambeuna aja paros lunglung sebayang semali kejagat baline ajak uyaki ke bos riang tukang yang pausang puniki ruwin itu nenten presiden risampune paus punika suga manggi dukitani sane kepanggih banyak ring Bali sahane mangki wata duki sane kepagi nabi malih puniki asing-asing panyake sane ketandur saluwiring napi punika gede kesilo iri kering sawah utawi ring tegawan dada kemarano nyando sering
ngantuk merana nyantos banyak lidik Tiada ninta risampune nyingak ngaksi kewentenan banyak hidup itu dewa waktu dan cipinik bukan itu roris itu ngerung panggis nida banyak itu maka sami tua itu nida banyak boyo enten liat mereka kalorin sejeroning nyong sane muaste merangku mangkane sangka di mana suci dermale rahayu kayang rogo masa dana ando ring sejeroning mantu kemargian sane muaste nangluk merangane pun keduluan aku tiapnya kupu care ruaning sampun kelokda puni kering sajeroning peramu puyo enten kios puni kuliah sane wastriaknya nangluk peramu itu mantan magena iri kering puro basaki kacarita dawa leponiku uri sampuna wenten wacana sekadiasa pun ngiring lampuran daging jempol dawangi puni badu risampune ritak kalem margianyatnya wenten sane mangken raut anak sang wede malih keindek busanan sane rauh sangling seribu wih dewa waduh kumel semalih degel pisan nampil malih indek rambut sambordone pinike umrah kamring minap nentenani nang meswak
pajak ringgil maka sami kesedua kegendong anak orde nih berade Jeraman desa menang Dewa kuat risampune nyingak sang orde di gereja buku dan di jero bendese nang sekit sang orde bos dane jero bendese jero sang lingsir sane keseguh gegendong saja ye Ditya menunda ane jani nyentitianya nuna sang jero pice tekene ide sang prabu wibu genar teberanenya apa ngejero sang lingsir kuning tapas ngejero nasi sakit wale kini yang jero kang wanya patat nasi sate cukup nyepado atanding kang wanya jero tunasan jadi jero nah di suwane yang jero mahal pice ini tekening anak aku ngalang yang jero makan kulit ini pangsing yang ngaduk-ngaduk yang jero perintah kalau itu sang prabu yaknya upacara ini pengabdin ide titiangnya terkini jero apa mesin jero dini nyelapat-lapat ngesenu jero ngaduk-ngaduk ngemargiang-yangnya itu sang prabu jero Ratu para pengreng sarang sinang risa pun wen kendang kecawi halus pisan pun pesan sampai kelos waduh
asa punika wis sang anak kincir jero pendesa paput usinya ngide pijak anak agung yang jero
lakonan tiang sing adolem nyen sujatin adam jroning jeramawe apa gue jeruk ini ngangkene lah kane makan nyamuk jeruk Ringkanya kane mangkin mah
jero ning atas ide sedang margia namun wali wadah ring sejeroning ngemargia-giane Jero, jero, silakan mau bawa sang ajak tiap cukup manaku
yang jeruk. Ide dalam Gustemitnya ini ada ngajak-ngajakan di Balibut. Si pesan ya batu. Kelas semedot buku kiri yang terongan jeruk. Ramana kalim abang Riwawa sapunika perjalanan iki kondisi. Mau sakitnya nulake kare sederoniku bener itu berak manuk itu takalan itu nyambung manuk.
Ayu gubernur teman.
anggeng tetuanya. Wih, dewa ratu aku. Duh kita keduluran aku. Nangis sing-singgan.
Titiang sampun Maria napi sane kebos ya nyunang meramu sampun kaler ikian Maria niki sampun enten kemana hampir dia riang tukang kantun merana akeh bisa dulu biasa kuning kelewat aku riang tukang merana ne kuning kantun diri kering sawah rintegawan sampun api antu gatu sampun tidak Maria manut sekali tidak anak makasih napi palunggu ratu sesuma nenten suwi curi sekian pikiran Rita kalau sampun tidak terima waktu semali kesana waktu yang nanduk
Ratu idedane paru pengerengu siaran ngiring sana makin makmurah kurmaning tincapan daging sudah pukul ini yang duit jeruk ngerontakan tel ucan iya sampun dan mau kamu luwih uyati baos sapu napi pemarki dawa kirim mantana tatas kuning make sama
sane pulih redat kalau wonten cipne sekali sampun puniki sampun sanerana rehan tukang dawuh kirim wonten rawuh sane muastu anak werde sane muastu anak lingsir kemo panjak-panjak maka sami puniki langgana pisan anak sane kesengguh wardeling sirpun puyu enten tios ini parap anak lincir punika sugul pukulun ide perah manuk keling Puyu enten tios punika ratu ide perah manuk keling keling boyo enten tios punika wantah mosemedong sarang ide sang Prabu sane meparabide dalam waktu enom rihan tukang dawuh kirim ide perah manuk keling sane kesengguh werde gegendong saja rihan tukang ketundung panjak-panjak make sami sumalik make sami nyede nyacar ane kesengguh perah manuk keling lautan penak yani tangkil yani sane keseluruh para perah manuk keling Nah ditu nyeti subah
menak Brahmana lautan ide mangane enter ring sejroning memargiang sane wali wadah tiapnya upacara janda banyak-banyakin demusan yang mau terkaiwa gerakan dengan kayak kaum Purwokasar. Laksana parisola pidabda Brahmana kulit mau kamu duit wibawa besar. Waduh, malih titiang maupun waduh, mahangkana banyak kesane mancing, gelis wiati, gegesonan, mahangkana tangkil majaring ide, Brahmana kering. Sampune banyak ide memanggil ngarah yang seserok meriki kemau turung wiati kepagi sane kebos Brahmana keling. Risam
Rita kalau itu mau pausan. Bos Brahmana beli paman banyak gel-gel nih aja mengejar tuh dia ada no paman main bergeruga kengkel nyet paman nih durus paman madur tekene kira banyak gengel ada yang bekerja asapun itu bos Brahmana mereka kalau ngerumpukan bos sade ras bangras bisa suatu paman banyak gengel aja pekerja nih suku merasa kepengen dewek paman ini ken solah paman ini juga si bidang paman ya diastu de bapur yut ya diastu de bapur werde ke bawah ke paman banyak engel mekejang nyinggung bapuk begitu listing aja bapuk lacur saja bapuknya terpamang paman subuh satyo tekeni berikan apa buenya paman subuh ngangkat tekeni pedewekan paman ane beri di bidang paman
Doaning paman suwungan kening cekenging kepelikan lo tinggalan yang wapo di pemengane jani hilang cek perjani nadak hilang pergedegan perantin wapo Waduh, para singesane banget tuh yang kesucian dia. Ri sampune iku brahmana keling sampun puput ide moposan. Ri banyak paman itu digaya. Mareng kesarangnya nato panjang ringo ikan sampun kos rauh kiri kiri jagat gel dalam mengajak sampun ningat kewentenan itu brahmana keling dewa aku semeton utawi ide sang prabu dalam waktu menduwe pitayunan kang sak pisan wantah nyaman ide sang prabu wastrane make sami nepi semali nglestik pacul pisan dalam sang saya ide brahmana keling ide dalam waktu itu sang saya ring pikainan ide
Wisampune nyingat kewentenan Brahmana telu ya diaste duasterannya gumbrang gamring kebos iring ide dalam waktu ringong ritak kalau nyangrup penggau Brahmana telu halus bisa banyak yang kamu lawas langgan pisan ringangan sampah gitu. Ledang ratu singih panike sane ngapuraya make sami sapunika talrinik kewentenan dewe dawa gerien titiang Adorinanga singih pamit dulu Sane mancin, wendel sane tumas
ya sini sampah itu mau kamu Perhasiku singgih pandit sapun api antuk kopi dadap narta yang ini kering sejeroning jakati mandana nemu sane muatu kerja rahayu manto jagat banyak-banyak panas-panas seluruh sebayang selalu Selanturnya melalui sido Brahmana Bling ngerumpukan kelewatanya titiang jadi saya ke
palung wiratu wanta ngemargiang-yangnya nangluk merana sekali dawa girin yang sampun angan palung wiratu jumpu Pangyang sampun titiang jadi muputang ring sejeroning yapnya nangluk merana diri kolar reside dalam waktu remo jadi nitai nit panjang itu sana wenten riwo widangan jagel sampune kebawah tak tepiti sane muas wali wantaya nyuruh sampun kebawah jangkep nama kesani selanturnya ide Brahmana kering jadi ngawitin ini ngas tahu sane muaste yaknya nangluk merana Dios nyomnya merangani Brahmana kalian sampun kebos puput ring sejerone nyomio parene makes iri kesana makin nyiratan tirde
Tirtane punika boyo wonten tiosane wonten tirta nyapuh merane. Malih siki sane kesiratan mantap risampune tirta nyapuh marang wonten kebos sane muastel catur piye semalik ketegamuran banyak iri kering sawah ring tegalan ring jadi mata sami belum hidup wah kembali
Raharjo Rahayu kayang kaum guru kasana. Paman
dalam side karya nyanda paman doaning sampun kelotah nyanda paman ring sejeroning ngemarang yang sane wasta wali wata yagnya upacara paras lulur sebayang tante kerde rahate jaga di daging cerita mau kamu dalam side karya wih kaler kau cap untuk kerde rahayu sisanya waktu cangga uyuan dan tiwas jaga bertanya negara
negara itu puyo enten tio sinik punika kenangan iri kering sider karya ring sesetan terus iya riko dalam waktu rengong sana mati mau pindah hormani nyiptakan banyak mati saluring jagat paling utama dari kering jagat gen ide dalam waktu itu nitah banyak mangga makarya samnya muaster topeng wani sabun kalau tak dari gereja
suci mau kamu topeng tapol sida karyanya punika wantah kepurut ring panjang ring sejeroning margian sane muaste yak nyuput nyaget sane kebos mangkin topeng sida karya wantah sekadia sampunike anggesanti amargi kurang maya subro pulun majeng regido metare sesunan sane pikir mugi-mugi sangkane ide mandan rahayu sareng sinanya sangkaning manah puniki tulus manah puniki suci nirmala las carya kebawah satu sarang sami nyiring sane mangkin mangga presiden tunggil dana sasiki sarang-sarang puniki sedia mangkana ngemargia sidanito labde karya puniki ring sejeroning kadur dewa yakin sangkaning pengrestiti sarang sinamnya sangkaning paswecan ide sangnya tunggal punik ide sangyang widiwase mugi-mugi rahayu rahaja kaukur tua kasar
Sampun puniki tunggil kata sasiki sarang-sarang janten pemargi karya deoyane puniki mandu presiden sidanendo melantur puniki rakayu
Eh,